هەرچەندە لایەنێن سیاسین هەرێما کوردستان سەردەستگەهێن ڕاگەاندنی ئامادەی خۆ بۆ ئەنجامدانا ڕیفراندۆمی و هەڵبژاردنە دەدەمێ خۆدا دیار دەکەن لێ وەکو چالاکبان و ڕۆژنامەنووس و هاوڵاتیان دهۆک دایە خویاکردن پتریا خەڵکی هەرێمێ نێ بەرهەڤە ئەوژی هژبەر نەبوون یان نەکارەبوونە پەرلەمانی و هەبوونە قەیرانێن دارایی و سیاسی هەرێمێ و بەغدا داکو هەڵبژاردن داکو پروسا سیاسی برکار خویا درست بچیدن ویت فشارک سیاسی دیگل ده هبن دا اف هەڵبژاردنە بهێنە کرنج برکو رنگ نکرنه هەڵبژاردنە برجواندیا لایەنێکی سیاسی دا بیتن و اف لایەنە دی چکو چ فشار نینە نشن فشارک واسا بکن کو اف پروسا سیاسی درست رکار خو بگیریدن و درست بده پرایو بچیدن ناف قیران دا پروسا که هوسا یا بزحمت بهتا کردن چونکه شلای دارایی و رنگ حکومت هرم کوردستان یا آماده نبیتن و پروسه انجام بدن اشلای که دیو خلکی باوری نمایه کو دنگدان چون بو دنگدان و ریفراندوم و دنگدان بو ویلانی ولایان هنه آرمان جتوان بدز و بیتن جبر کوما پروسه کا یا سقط و یا افلیچ و قوناقا در بازبوی دا یا خورا در بازبوی پارلمان کوردستان دا نیشا جماوری دا و اوه وکیده آماجه بکری یادیار پارلمان کوردستان نمایه حکومت رولوی افلیج بوی ایتر ام حست کن ریفراندوم بهتا کن بس دست به فرمی آرمان جتوی بهنه دیار کردن دوام یکو به پروسه هنه راد بیتن و رول سرکی بیتن پارلمان اگه پارلمان افلیج بیتن اکید اف پروسه نهایت انجام دان هەڵوەستا چالاکبان و ڕۆژنامەوانێن دهۆکدا خوازش لایەنێن سیاسین هەرێما کوردستان دەکەن دەستپێکێ پەرلەمانی کارا بکەن و بزاوە چارەسەرکردنا قەیرانە و خۆشکردنا ژیانە خەڵکی بکەن پاشی بیر لە هەڵبژاردنە و ڕیفراندۆمێژی بکەن شێروان خدر کورسات نیوز دهۆک